Evo nas na prvoj lokaciji, vrlo ugodno iznenađeni i već vidim da naš posao neće biti ni malo lak, da ćemo imati jako težak zadatak jer ovo je iznad očekivanja šta smo ovdje naišli. Prvi susret sa posjetom u Buzenski prilaz 39 kod Krenčina Anice, gdje sam iznenađena sa svim ovim okolišem, uređenjem dvorišta, staza, kreativnosti, a i prelijepog vrtnog uređenja kao i sojenice koje mi se previše sviđa i mislim da će biti danas teško odlučiti, a ocjena je zbilja na velikoj visini i mislim da smo pogodili da nešto prođemo kroz Novi Zagreb Zapad, da vidimo ljepotu i kreativnost ljudi i njihov dugogodišnji trud. Hvala lijepo. Evo, nalazimo se na prvom mjestu našeg ovogodišnjeg natječaja u Buzinu. Zbilja smo svih nas 5 članica žirija jako iznenađene ovim dvorištem. Općenito smo zapravo svjesni da će biti jako težak odabir, izbor. Vidimo da tu sve priča svoju priču, da tu nema, to nije tek toliko stavljeno, to je sve osmišljeno, vidi se jako veliki trud, rad, svakodnevna briga, svaka čast. Dobar dan svima. Evo, upravo smo krenuli u razgledavanje okućnice. Stigli smo na prvo određeno mjesto, ugodno sam iznenađena. Ima raznih biljaka, od mediteranskih do trajnica, ljetnica. Mislim da će nam biti gusto, da će izbor biti jako, jako teški. Evo, toliko od mene. Drago mi je da smo krenuli u obilazak vrtova i ovaj na početku odmah mi je wow. Ne znam uopće kako ću moći sve to podnijeti emocionalno jer strahovito volim cvijeće, a ovdje je stvarno predivno uređeno. Kako će tek biti drugi vrtovi i kako ću moći ocijeniti, stvarno ne znam. Jako, jako težak zadatak.
Evo, dobar dan. Drago mi je pozdraviti vas predstavnike iz Novog Zagreba. Drago mi je da se netko sjetio i postao aktivan vezano uz cvijeće, što mi koji smo u prigradskom naselju jako volimo. Volimo i naš sajam cvijeća svake godine koji se održava na Bundeku. Možda su nas i oni malo potaknuli, a jednostavno me veseli me cvijeće i ove godine sam se prvi puta prijavila za, eto, da vidite i moj vrt. Ne zanima me baš nikakva nagrada, ali me veseli kad neko dođe i kaže joj, baš ti je lijepo, eto. To je ono što me veseli, održava, trošim svaki dan možda pola sata na to i veselim se. Naravno, imam pomoć i mojeg supruga i moje djece, jer dvorište je veliko, treba to pokositi, treba čempre se porezati, ali eto, nađe se vremena i zadovoljstvo je onda veće.
Vukovar, moj premili dome, u zapadnom dijelu Hrvatskome. Kupa dobra i Čabranka rijeka, pozdravljam vas iz svijeta daleka. Ravna Gora, Mrkopalj i Delnice, Lič, Vrbovsko, Čabar i Moravice, Prona, Kupi, Lokve, Skrad, Fužine, Prezik, Kupjak, Rudo, Domovine, Lukov Dol i Severina, Kupi, najljepši sve. Seje po čatori, po kogo se dišalo. Z blogom se trgovalo, bomeć onda fest z vinom zalevalo. Po krome se pregledovalo, povojalo i seke kupovalo. Cipele velike da smo kupili, mom smo šošteru na špic pleha nosili. Kapute duge na vek smo hodili, da bi bar 5 zim u njem bili. Nismo gizdavi bili, nekak smo si veseli bili, morti z otoka i smo vreličke morke si jednoko oblečeni bili. Bravo, Nado, bravo, bravo. Pa tako je bilo. Mene su moji oblečeni po ovome, da se nišću. Imala sam cipale kesoni, ovako su mi bili. Ali ste imali špic plehe. To je bilo ovo.